شما وش بو تماشای ارجایی ما اورو بیو برنامه و تایبت ورباشمادایی ما اورو وازنی رفراندومی سرخبونی کردستان 25 اylül 2010 صوت مناقشه بکرد. سکی شما زانی 25 eylül 2010 صوت başvuru Kürdistan'da bir name referandumi serfebuni Kürdistan ya referandum yani şara persayiş brazıya. No hafta sergere hireyin ye no referanduma. No ridra mavaş ki der hakkı referandumi serfebuni Kürdistan'da ya bername ya taybet brazı. No bername de çahar meyman meyesti vero ki az referandum sero çend şiyan vacı vazena مسافرانی خوب بدیسن اسنایش نشتوخ و جگرایوخ کک محمد سلیم uzun نشتوخ و جگرایوخ ماموستا یوسف سیاد دگر نشتوخ و پولیتیکوان محمد سلیم çürükkaya نشتوخ و پولیتیکوان باران بوسکان میمان ارجیای شما همه خیر آمیی از شما رضا صاف سپاس کنه کو شما ما نشکت شما تورنو برنامه بی خیرمیانده به سیف خانده سپاس خیرمیانده تماشای ارجیای Keremkin temaşa erciyayı qala referandum latinki yana ma'nayı sere perodayişi raya şari. Evro dünyada referandum zaf mühimu. Çünkü referandum ya proseso ya rayiro demokratiko. Devleti demokratik her persiko ve referandum şarekeni. Tay devletandı hema her pers bir referandum yeri şarekerdi. Sey misal Semedi vraştişi raya, semedi vraştişi yo havuza, semedi bernayişi darana, şarıkra pers keni gelo şarvanu se gore nay politika keni. La euro referandum hena zaf semedi yani khoserbiyayişi milletuna semedi kaderi ku tayin kardişi milletuna yelo şoğunlayış yelo kar ardış. Tarihti Zafı devleti bir şer ambeyi avan kardeş. Millete bindest verba millete serdest şer kerdo. Bir şer kolonyalist ardı kura kerdi teber o devlete hu avan kerda. O geci fırsatı jeopolitik ambeca bir ardımı devletani emperyal tay devlet ambe avan kardeş. Seko şmazani یا قسمی باشری ولات ما دعونزار نوای یود به آزاد دعونزار نوای دیده سمد پارلمانتوی کردستانا ویجنایش برازیا و پارلمانتو مرونایش او واتر حتی اورو نو قسمی ولات ما به دست کردان یانو اداره کردیش دعونزار هیریه ده اقتداری با سرجیا عراق به دولت فدرال دعونزار هیریه را پی عراق ده یو حکومت مرکزی استو yoz hükümeti Kürdistan estu. Binatı hükümeti merkezi ve hükümeti Kürdistan'dı tayi piyameyişi siyasi hukuki Braziyayı. Seki şmaz zani Kerkük ve tayi Kazza ve cay biniye Kürdistan bin kontrol Irak dimendi. Gore madde so çoras ya yasaya bengeyin gani mıntıkayan da referandum be Braziyayı yani gerek aşağıda de cehan Rabbimin perskayırdış Gelo Irak vazeni an Kürdistan vazeni. Ve hatta Evroz'u no madde ne ama tatbik kardeş. Ancid unzaru dest şehir ranat hükümeti Irak bütçeyi tibbari Kürdistan ne dayini maaşı peşmerge ne dayini müsaade ne kerdeni ku Kürt petrolü ku biroşi. Ne sebeben ra Kürdistan'da dest münakaşayı referandum bi. O vaxt sereki Kürdistan Mesut Barzani bi o berez Mesut Barzani no derhektir bi hemme parti rekistun o dezgani Kürdistan'da müşevriye kerdi. Neticeyi ne müşevriyan hafti Haziran 2010 şehirde hükümet ve parlamentoyu Kürdistan karar girdi ku 25 Eylül'de ya referandum bir uğraşmış. No referandum de şari Kürdistan'a ya pers ameyi pers kardeş. Gelo şuma vazeni statya Kürdistan guna bimano yalnız Kürdistan bu ya devlet ta khoser. 25 Eylül'de
şari Kurdistan ra hotay 2,6% şi sandıkın ser rayokda o inan raz novay 2% virgül hotay hiriye şari Kurdistan semedi serkabuna rayokday. Yani nezdi novay hire prosent şari Kurdistan vakı mayav devleta Kurdistan'a khoser vazeni. Temaşa yerciye az vazan o programda hiriye kısım meymanın khodi referandum serkabuni Kurdistan ya 25 Eylül 2010 dest sot münakaşa bikeri. Kısmı verindi muhadratiye referandum o Armanca referandum o semeli hammi Kurdana mahnayı referandum serovinderi. Kısmı dedindi ma tevri devletani kolonyalist o emperyal sero tevri tay partiyani Kurdan o hareketani politik ye velatani kolonyalist serovinderi. O kısmı hiriyeyin dizi ma netice referandumi işgali Kerkuk Şengal o mıntıkayı binan serovinderi. Ma nika dest bir kısmı yevin keni. No binate de video kilm yani nişandayış. Yani tek video galipleri nişandayış. Teknikte belki falan famleker o vakt madom ki خزورم پیشی بمرید گوتی اگر مردم ورنا سر قبرم بلن وين كردستان وين دولة ezvazına bir to destu bikeri tahmin kana video de problem bir kek selim ezvazına bir to destu bikeri teşkili mahnay referandum sero temaşamani ma rivginay xub biyari zvan çira referandum yedi bıraştış mahnay referandum ye siyasi hukuki çiyo. Zav teşekkür ken Seyit Xan'ı verogez dest pê bikir ez vazana ey zerrê xwe vacî ez zaf zerweş û hem zî kêfweş agê îro ez torî îro ambazonê mayî bîno ava ji çolîgira mamoste Yusuf Ziyad Döger reyna çolîgira Amazo Delal Mehmed Selim Çurîkaya û Diyarbekir'a Amazo Delal Baran Boskanê de û bi Kürtkî bi zaravayê xwe bi lehçeyê xwe no program de beşdar be yani zaf bi kêfweş ken û hetankê za programon mavîcî ama Tirkî Kurmancî Zazakîz mavîcî feqet taybetmendiya program birî esta ey diyên ez wazan çarpelîr teşekkür bikirî çarpel em semedogê en fırsat û imkan doma semedogê çi yeni mesela Kürtkî Zazakî sero ez vênenan ku ferq fenên miyo zereyînî zî estagê no we tra alîkarê yani Kürtkî Zazakî programê de û vin mazî vênayîşê bara her programê de ma logoyê di kovaron vênîn kovarê vate û kovarê Kurdmayê Anadolî zerrî bir nebûne enêz yo sinyalo ki yo mesajo ku baş ku Kurdmayê Anadolî zî muhtacî cudayîş û pozitif û Kurdma zaza zî her de nuatre spas kena
biri persitu sere tabi referandumu sektu despeki diva yani tarihi milletonda ton milleton seyo rari seyo metodi sara dopri o xebetno fakat tarihi ma Kurdundu tarihi Kurdu Kurdistan'ıydı reavriyena Kurdi onayo ki rar cerebnini hatta neka tabi şartu mercu imkanı dest nedagi Kurdi vengho be aşı be azad yo şekil demokrat o aşitiyane biyari zon şart tarihi dest nedeni mücadele kırdı dergu dilao yani na sesera peyende حرکت ملی دموکراتیک کردستانی ضعف مرحلان و بیاتو شرو çekdari yani şerro silahlı biger her çeşit siyasi rar Kurdun cerebno başur parça velat kima yani Kurdistan'ı başurdu tarihi mücadeleyi izler bu dillahu yani hatta 1920 را حتی وری را حتی نکا بانو هشته هر نزد سر یو mücadele دو ne mücadele tabi bin disti kolonyalizme ra baskı zulüm ra vaştu ko bxalasni azadi xo serbesti xo bigir xo dest mazonegi yani vakti Mala Mustafa Barzani ra hatta neka yani vakti mücadele belki demo kımın umuvun darmayış ama tem devam kerdu. Nizdiye referandum idi. Kirdi umeyo merhala. Badi harbi Halica yani Körfezya. Badi rejimi Saddam idi. Gnaar ucrapi şartu merci neve imkani neve vici. Yo vengi vici. Kurdun zenera istifade kerdi. O hara mücadeleyi yeni, tecrübeyi yeni, o ittifak yeni, dost yeni nera istifade kerdi. Mazonegi verücü Kurdimay Başuri, Parti Demokrat Kürdistan bu, Yekitin İhtimali Kürdistan bu, o Reyhistan Partiyon bino, strateji yeni Irakir demokrasi, Kürdistan'ı otonomi yazı bevateyin hükmü zati hakiki yani otonomi hakiki göçtü yani. Bazı şehri Körfez yapı o bazı ko Daesh vici karşı Daesh'de şart nevi imkan nevi peyda bir segme var. Kurdi hem velat kurdu ard husru bir kuvveti ard kod destini hem dua müani milletondu yani siyaset o müani milletondu beynel millerdir ceyin be hort be ittifakın bir eradostin bir zafı ve Irak'ra piyavme kanunu büngeyin vireşti sege tuz despeki deva canar yani poncas çeher madde isteygi kanunu büngeyi Irak idi Kurdistan Kurdu alakadarken mesele müşkile o mabeyni Kurdun o rejim Irak'ı Bağdat isti hal bikirin ra yev çizi canardı serdazi ve işte Kurdum her etraf bu fatasni mevace kanun bengeyin Irak'ıydı anayasayindi Kurdi bütçede sıra havutiye sıra hakim be. Yani hem para hem silah ve hem imkanın binun durun abi. Çı amiyişi yani gelir. Çı ticaret teber bu. Çı silah bir giri. Nüfus göre sıra havtiyesi bari Kurdun bir. Ne silah o Irak grot da peşmerge. Ne bütçede bari Kurdun da. Serda maaşı memurun karkerun birliği. Serda و işte roj ve verniye Kurdun bigiri. Daesh eriş kurdun ser
Irak'ı kat yani merkezi hükümet Irak'ı kat gamini dünya be. Yani yo yardım izni kerdi, silah izni da o segi ben ravaju en fırsatı. Kurdun o rejim Irak'ı Bağdat'ı zaf da grotu. Onu çare çinu. Kurdun meyo nokta ge وەک سەگا مەجبور خۆ حیسب کردی تاریخی و ضروريت را و ما و عراقي سيو زواجو بيزرع زواجو بيزرع حياة بيني نشنو ما وازني قدر خود تعيين بكي في إرادة خو سربست و آزادا ما ملتي خورا پرسكي ملتي ما سني وازنا طور عراقي دي بمونو يازي خو سرويو ببيو دولتي نو فكر كراو سپاس کک سلیم از دا پرسقی ددن برز باران بوسکان را پرس بکری ما نو رفراندوم سه فرمی رسمی رفراندوم یون اول اساس کردستان باشورده 2005 2006 یو رفراندوم به او وقت تای رخستان سیویل یو رفراندوم نیوراشت که وقتگو ویجنایش برازیا تای رخستان سیویل جه yok sandık uca kişi sandık resmi rona uca şara persay şma serfabun vazir nivazin o ayız magereka itabiyar zvan ve hol beno kek baran gelo çıra irade Kurdistan da unzaru de sot karar referandum grot yani çıra cevap verdi grot çıra cevap verdi grot çıra no vakti grot o gelo Benate kek selim bine ardizvanla benate hükümeti merkezi o hükümeti Kürdistan'da çi perspektifi ku nişkeni bir çare kardeş Kürt mecburi referandum emendi. O asas Armancını referandum çi bi? Kerem ki tek var. Spas semede perseto ve varne de zevki vaci roje ev coşu o veşiye ku Vrazia 25 İlone 2017 ev serkeftiri referandum serfabuni ku coşe ke pil bisrede millete Kurdistan pirozo و her vazife ke ma her biri ma da ma bir ser perseto rayke yani kırdı endişe sarı beğeniyor her ku fırsatı ke Vrazia ve semede dije metinkara semede hakı xo mafı xo o serfabune xo ya ji parasne xo raya zaten her ku fırsat diyor sarı xo bers kardı şer kardı guni xo roşnayı semede azadi u serfabune xo la mukhaben hertem hem perçebiyayış yani ma kırda xo hem rojet dünya u heze ku este u politikayı ine ما نرسای جای که حیان کا زیش مازانی فرصتی کو 1990 ده yani koşberiye bade koşberiye kırda o müdahale Amerika açağı cay ke kırdariya kardı kırdı cay ke Amerika parası bari mentroku euro tadaya ha çağıra tepya kırdı zey hükümet ve bazı daha 1990 zina da federasyon ilan kırdı meşte hükümet her problemi kum yani kırda da bir beji hem veşi ne veşi hayan ev amey la da hazaru hirne de Amerika var Saddam'ı revşe ku dünya müsait Saddam befino açağı politika tıka politika devura و حاضری کرداجی بی کردش که میانه را مجادله فرصتی که باش کرداری فرانسیا ایرو روشو ایروین آمه فرانس yani federasyon آمه فرانس tabi Amerika'da روشی کرده و federasyonu که داعش içine be açağı ve zeşmazane vaş Irak bikar o federasyonu heştiyas eyaleta lak burası Mesut Barzani diye eni veciya
mesele federasyonu da kabul kardişi aşağı ama federasyon federasyonu majiyanı o devam kane evca. La Irak وقت الدولة يعني دولة العراق برازيل وحياتها وفرق جوجي حكم إسلامي دجي ودم عثماني جي أنا اخشيتي عربة واخشيتي التركا دجي كردا قد نخرب يا هرب بيا كردي بفدراسيون كردستان ده وبالعراق وقردايا مجلسين افرازيا حكومتين افرازيا بغداد جي مجلسين افرازيا لا تو وقتي عراق بغداد كردا زي كرد زي وسر ولات خو واري حقك واري حقوقك صار ياخذ النادي او اخشتي هنا هر دوام به كرد شيء خسايو يعني انسان هر چوك وزن وهر تم نشكرو بجاب يارو مردم جي بور الروش خو بور روش الدنيا بور روش جيران خو بور الروش خو حركات كانوا كرد يعناي زي حكومات زي دولة ناره چیری ورجونی چیری انکا yani 2006'te zeytoji arzman referandum که نفرمی برازیا açar kırda zeyser kabuni ev kadiler نفرمی ne kavciyane bes enka yani روش varni evi de zey kekselimiş arzman Irak birçe kırda ne da Irak madde sev çevresi ku ani cay ku bindesti ine de hayan ka fektrafer ne da o ne vaşti o kari hayan ka arabe ku ame ucak kardeşi cay inaran ne veti hayan ka hakika kırda vare askeri de vare civaki de vare pekayiş de vare perada vare birçe de cay ke hakika kırda bitavay ne da mesela ankaja برای هیری سرفر جوتیاران کرده همه تسیره ده یعنی عراق تو وقتی کرده قبول نکردم بس فرصت کو داعش برازیل افغانی داعشی او چکه کو بده کرده عربا سکر عربا هیچه که پاراستن دیجله به هیچه که براشتی هیچه که آردی سر کرده زیت edildi ila بردی موصل ده بجا کردیم موصل ده 2014 سنه ده بيكو شركة بجو بيكو ثنجة كبير وتقنايش إيشك كو بدأ كردا إيشكنا إستلاحنا هم تسليم داعش كردي بتقنايش تسليم داعش كردي مركز مازال مركز بانقاسي عراقي جي بوصل دوا أو فريق عراقي جي هم تسليم داعش كردي بتشيكة داعش آيسرو شكاي واجه ما دولتك إسلامية عراق وشام ما دولتك ما دولت فراشت devlet var. Bir çakan, bir peran sekerdi Daesh erişe Kürdistan'ı kırdı. Cavku Bağda, pişgiriye Kürdistan'ı bikaro, Cavku Bağda hatine bikaro, Cavku Bağda silah bido ine, Bağda hezeke Arap vraştı, hezeke Şii bini vraştı. İyice ağrıser Kürdistan'ı. Baş aşağı Amerika o havalbendi yine herkes çekin nevey dahi kırdı. و تاراج هاتی کرده ایریشه کو آمه بسر کردستانی دیجه داعش شرکه پیل میقاسی شرکه نارو دی شرکه زعف شهیدی جدایی و ای شرکه بسر کوتی ترس داعشی ترس دولت اسلامی شکنای بعد جوش مزانه مثلا پیشمرگه و چکداران باشور روش آفای کردستانی de Kobani'de ji paşte Daiş'i şirketi eno dünyada bengi kırda bers kard. Be hemen cay dünyada bu aşı o xêrxwazî kırda badşi ame kerçi, nuşte ame biraşçı, münaqişe ame kerçi, kirdi ame asleke pil. Eno asla jî Iraq'ı cay ku eno hizmeti kırda, eno şerê kırda, eno merxaziye kırda پیل بزانو هتی اینا بکرو یوری تای اینا شدنا یوری پرینا خود کرده هیچ خواهردی سر حدود کردستانی کو ایریش بکره کرده واشتی بفتسنه ورنه کرده ده رایری نام نیمد شماسان ده 2014 ده مجلس کرکوکی
مشتی کرفوی قراره برود و آلای کردستانی آلای رسمی انجایجی منطقه کتیمیان ده همه جای رسمی ده آلای کردستانش با برو دالک نایشی و آلای کردستان دالک نای انو عراق ده در دور کردستان ده به زی چی که تو زعف خراب فرازیو یا اوی که ایرشکاری و طرابت پروکاسیون اینه و تهدیدات اینه برسیری کرد ولی کردستان ده چی که نیمن امبارگو سر کردستان نایرو پرین خود کردی چکداری آرد حدود اینه ولی کردستان ده تب پرسه که اوی که نیمن هر پروبلم کرده و بعدش وقت برازیا امریکا و بند اینه هرتم کرده را بعد ایرو ما کره بعدشو ما حل کره بعدشو ما حل کره مثلا ماده سه و چورسی هر سنه تپیا ارزنه ولی کرده ده طلع اینه که نیمن که شیر رفراندوم شار خورد پرس کره گلو شموازن ما ان چی دوام بکره انا سرگشی انا بندستی انا او تهدیدی ما قبول بکره ما یاجی ما عراق را آبریه شما چو وزنه يعني ما في خلا فدراسيون تشوف رفراندوم تشوف رفراندوم هو سر حقك حقوقك مردم شارع خلا برز كانوا كاش ما رايش ما تشوف كرداجي چی که بین نکرد انو چی که یاسایی حقوقی بنگاهی که حاضری کرد تو واج نورمال قراره که گروتی زی اوتی حسیان 10,000 فارس نده بعضی مجلس کردستان ده قرار گرفت کرد قانون گوره ای قانونی گوره یاسای نافنسوی گوره حقوق دمی ایروین مدنی قانونی که گروتی گوره اصولشی رفراندوم اچاش چی کرد دنیا چی کردی با تپیا برزید و قبول نکرد یعنی وریه کرده در رایلی کنه من نکو کرده ترجیح کرد انی وقتی در رفراندوم برازید انی شرط و مرجع در دوری و تهدیدی و قوامه سر کردستانی کردی مجبور بی ان تاریخ تا برازید رایلی نفرین نزنه من یا ونی بی یا رفراندوم بکرد برازید پرس کرد شاری خورم یعنی کرده وری جورا پروگرام نکرد که 10,000 در پروگرام رفراندوم برازید رفراندوم خو مجبور کرد سر کرده خو فرض کرد سمده یعنی وقت ککباران o vakt nahazı tay politikwan o vaktçı nahazı tay politikwan tay parti Kürdan taybeti vani ko vakt hol nebe yani gelo inu vakt şu vakt yani vani o vakt semedi referanduma müsait nebe gerek ab tepya beştene gelo inu vakt şu vakt semedi Kürdana نه وقت هر جاو کو وقت کو مردم فرصت ببینه او وقت شد دشمن مردمی وقت نداره مردمی تو شهر وقت نداره مردمی اگر شهر تو مرج مردمی چو وقتی بگو دست مردمی را بیرو مردم کنو انا وقت داشی خورا حتی عراقی دا امبارگو سر کردابی حتی ترکا دا زورداری و تهدید سر کردابی دنیا باته امان مکره و روش داعش یاسو نظام چیاسو تپیا برزی لکردارا رایلی که چوی نه و ما حتی شما سیلاب بده ما پرانش ما خود نکره ما انتظام سر شما ببرنه چوی این نکرد و نکرده او کری لکرده خورا پرچه یعنی تبواز نوازی خورا پردست یعنی وقت بله ککباران به کرتی Armanca referandum çibi yani Armanca abi ki referandum pe devleta Koser bir ilan kardeş antene şara pers kardeş bir Armanca asas çibi referandum. Kasık bu azan referandum vakti şimdi referandum Armanca merdum bengahin ev referandum ray millete çibu merdum bişku pek biyarım. Bes açarıcı serok barzani var ama referandum vakti mafrazane mane iniyor ma bad referandum hem serkabun ilan bikare ما رای ملت خود کنه اگر ان روش دوام ببو ما سرقابون خو اعلام کریم لا رفراندوم او حق او حقوق كل دست كذا اسلو حقيقه دست كذا من او حق ما دام شار ما اني وازنو شو وقت دست ما را برو ما گو پک بیاریم یا بینه رفراندوم کردستان باشور دفرازیا لا او جوش و او همه ملت کردی او که بچه که حس کرده شه آزادی و سرخابون کردستان زرعی ده است و زرعی همون ادبی
سمد جيجي أنا رفرندم سمد ما بكرشة همه بنا سراسر كردستاني رای ما همونه و ازار ما همونه و نیت ما همونه و ارمانج ما همونه و اینی که ما کردستان را حس کردیم چون وقتی فرصت ما چاپ بود لازم ما فکر بیاره چون که انو رفراندوم کنی شهیدان 10,000 شهیدان پیکامه چون وقتی دست ما را بیرون ما گواه چاپ بیرون لرفراندوم سروک برزانش با نه اوه که ما ایرو همان جاده پیک بیاره چون وقتی روشی ما مساعد و ما پیک بیاره تمام زاب سپاس کنه کک بارم از نها وازدانا که برز ماموستا یوسف سیارا یو پرسپیکری وازدانا وز ماره چند قلم واجه و بینای قبیار زوان برز ماموستا تو او وقتش ناجه کردستان با کرد جوینی از تخمین کنه تو او وقت یو مکتب ده یو لیسه ده ماموستا بی گلو روژاو آمیش رفراندومی کردستان شاری ماستر و سنی یو تاثیر براشت سنی یو سینرژی آرد میدان به تایبتی باکور کردستانده o tabi heti sosyoloji ra teşkil için kalan referandum sera vaji. بله Kerem ki Mamusta Yusuf. سپاس کنو گله هوالو گله گوشتاریم گله ایزده گوشتاری ماکین هما اونین مارا referandum Kurdistan سیرو مقالکین ama برجو گره یوچن قالوواش کرد تاریخ خود نزدی هیری هنزار سر و از اشکن واش کی خسر چی خو حکم خود دوام کرد اما کردو ان حکم خو وقت خسر دوام کرد و چقدر عشیرت میری بگی yani artık خسرو hükümdarı lakin erozde devlet ki ma onun tera yani mavon nomeyin pavon devlet o kadar yo devleti ka gır car vrazya o car ni vrazya ama yedi hanzar terz yedir kırd ser art khud hükümdar fakat yo ahlaki kırdo esto art khud ser ve vakti hükümdari lakin dünya mesela yo devleti ka gır ma biraz ve ma dünya myon piyase dünya ayra bile düri o çnev yani o ne ki kırdvani ardma hoben desmado çim avori ma hoben desmado ardma belu ma he uje ser hüküm kin uja diyar ay hükümdar bin hatta çe ev müdahale en hükümdarti ma nikerse ma hüküm yıkavul ki yani o kadar onun dünyada ana biyo gelenek kırdı ana biyo gelenek kırdı kırdı tabi ma dünya değişmene dünya tım aynı nimonena dünya vaksı değişmene mesela çene ayı en yo çi en ki ardiyari keşif ardiyari vol yani keşif coğrafi keşfona pe Kürdistan myon dünyada gidibon stratejik konum xu uçi xu ce xu bine kerdvin çünkü uca haber dünya cahde İpek yolu cahde baharat ser Kürdistan'a ben Kürdistan'a verdim ra Kürdistan Bek Kürdistan hükümdar Kürdistan Ağay Kürdistan dünya haber bir haber guretin dünya sebena badi keşif ardiyari ra sebe kurdo anayra bine kutbi yani en haber dünya seni gerena dünya seni değişmena ayra bine bir haber men vakti bir haber men
tabii dünya değişmiyor. Dünya değişmiyor. Yo demek o kılmadı. Yani dese Hanzar Serhat özellikle Avrupa dünya zaf değişmiyor. Ma ana kevin. Ma ucat tepyamen. Ma ucat tepyamen. Hatta ma ome çuve 1808 yani vakti demo ki Osmanlı ve ma hüküm xu hen şımadır bar nikin yani mavazen ki art şımasır şıma hükümdari nikeri ma hükümdari bak. Yani Hamed dünya Osmanlı'nız var şu devlet annetev alan bir kere. Yani Devlet merkezi. merkezi. Ha. Bu vakti kırdo hem o neo fark ker ki yani yo çi fırsate ko pil hatona ake desindir ama o destra veje. Ay ser tabi yani nizdi seser Osmanlı'dır ana mesela ser Osmaniyon'dur. Yani mücadele ker. O me hatana harbi cihoni verini harbi cihoni verin. بعد حرب جهان برین را قناعتimiz Avrupa veya dünya yani girdi dünya o kadar yanı batış yine ailni ki kırdo bevini ailni ki kırdo bevini kırdo va maden ki şuma ailni ma bevini ma huser khudon binaiş yani şuma göre ma bevini deskerdi başurudu bakurudu rojelatıdı deskerdi mücadele silahlı pe silah pe çekdari desker mücadele hatona er ome tabi 1907 mesele بعد حرب ایران و عراقی را tabi Saddam ucağı peda kuvveti dünya va Saddam ra bes yani Türk'ün bes vakti dünya Saddam ra va Türk'ün bes o vakti yo fırsat hene o mu kod kırdo des kırdo va ki ma hatona ero ardi khusero hükümdarti khud devam kerda ma ay erapezi devam bak ama ana yo gere yo statüyü bu gere yo bengehi bu tabi ay bina tek baranı tek selim va esin ay nivono yani Irak anayası Irak'ı kuruyor cagure tabi o caguretiş şertu merciyi o meca ay kek baran marava ez anay vacı ki hiri hanzar rahatona her raş zerre yok kırdit serhabuni yani hükümdarti khu ser hükümdarti esla Yani Kürt vazeli ise hemen milletun artık ser hükümdar bir. yani hiri hanzar sara bir hükümdar bir ana dısı sara o hükümdarti mama desla vejava ama her kırd vazen ki hükümdarti hene kudes biger tabi referandumu başuride yo çi ma pe hasi ki yani ma eşkeni kadeka yo devlet avabık ma eşkeni yani vakti ma bu vaz dünya karşı vejüz veya karşı maz vejüz ama tıhuset eşken yo çi biki anayı ma eşken çara bebin mesela İsrail'le izba eşken bebin nevsev çoras heştet vakti devleti hukke ava yani dünya piyava taraftar İsrail'ni bu vakti ama tabi Başuru Kürdistan'ı vakti referandum ome verte براشتی ما همن یو چی ما گرد یو
جون ما گورت Hoş. ها ما ki yani tamam ana doğru devleti ma bena aba tabi dünya ma tena dünya ni yani ciron maiz düst maiz düşman maiz ayesir tabi ma yo referandum kırdo vıraş neticedeki sera nevaydı yo netice zaf mühima ama tabi o cevapı dünya mesela Harbi Suriye, Harbi Daesh çi tutumu Türko, İrani belki veya Amerika hatta İngilizo belki en imkan mani da ama ma yo çiker yani kırdo yo çiker tapun erdi ku eş kuciye ezhinek eşken baş. Yani en az zaf mühim tabii. Yani belki o vaat şartı şurtan ra Bakuri Kurdistan'da se Avrupa o başvuru o Rojava şar nişka bir yero lingansero mitingini bir mavac şaruna bir girseyne ama yo cala tıvani yo coş yani şari made Vrazia. Tabii yani her kız Bele nakek Selim Çürükaya. Var. Bele. Nakek Selim Çürükaya. O vakt Avrupa'da bir o az da bavarkana referanduma verzi tişi Kurdistan'a başvur. Tiyo vakt uca zimindi. To Avrupa'da takip kert yani Kurdan itta Avrupa semedi referanduma xelek karu gure kert başvur dizi. Te yani derakini karani ko Avrupa'da ame kardeş, başvurda ame kardeş, Cahan Binan'da ame kardeş, semedi referanduma teşkil sevacı o te kam hezi Kurdan yani Taybeti Kurdan he parti rekısın o hezi Kurdan do referandum destek kendini kam verba veja yani aygo verba vejayne çiğin çibi kriterin çibi ya da argümanın çibi yani bir çi argümana verba no referandum vejayne kerem ki Keki Seyid Khan merhaba. Merhaba keki Yusuf, keki Baran o keki Mehmet Selim. Raşta yani hama neve ma yo program zazaki kirti hevrazin yani az haman neve ankada yo programı da za haber donum. On baz bin megwaştari kirt her yo cephad yani fikir khubva az biyo şahad tışıyor avazanu ki ey vaj ver referandum yo aşmı veya aşmı nim ver referandum aş Kurdistan'ı diyorum. O vakit Parti Kurdistan yani çen hab Parti Kurdistan'ı bipse ey Kurdistan başur Ome pihat o vazin ki karar begir yani ma referandum bek niu neyak ma emser bek niu ma serna bek niu ma yona serna pey bek münakaşa kirdiyan. Yo roj yo aqilment serok berzani bib izu ma yo car renişteb mewaşt ki az yera yani bimus referandum lezbin نیو ارزن تپیا مترا پرس کرد مواکی رفراندوم بن نیو نیبن و رفراندوم بن موا تمام بن امسر سرنا ویسنا رج یعنی تشکن یو تاریخ مرا واج و امسر بن یعنی امسر دیری آشمند بکه ایا سر بخیر موا تمام peki موا رفراندوم را پی شما devlet yani devlet ilan kendiyon neken yani şuma vun ki ma hin devlete ma asta va niye valla sebun va referandum ra pey ma Irak ra vun konfederalizm konfederalizm de devlet ku hakkın seji
tamam az اینکه ونو موا که کنفدرالیزم چنه یا و کنفدرالیزم دولت عراق چنه یسه دولت ماز و ایب yani eğer yaşken füze birse maz füze gel. Yaşken Birleşmiş Milletler'in sandalye öz, kursi özse ey maz gon bib. Yin yani hak yin çe özse hak maz ve avib o ma yema yo parlamento vrazin yani parlamento maz est parlamento yunus est ama seriyad yona parlamento nim mara nim yara. Kanun eğer ki ma yani vate xo که یو سه ما پیا قانون ورازن ما vate xo یو نه که ما هر یو خور جا جا قانون ورازن انقدر و موا peki اینا yani devlet dünya o me piyaserla devlet dünya mva yani ay ponç hab girdi Çin İngiliz o Çin Fransa Amerika Rusya mva inen ra yew kabul yani referandum kabul kön bahc referandum qadiya ujara pey mesela mva konfederalizm inen ra yew destek don ma nunido va ponj haminiz kabul kört yani mera açık ankada va ponj haminiz kabul kör mva eğer ponj haminiz kabul körse durum zaf ol. Şimdi ujara pey وقت referandum به هونجا از گوجا بیام. Tabi وقت parti Kurdistan پیرون واته خو که یو و ما شن referandum نیابونته ینکه yani parti Celal Talabani mavaj واته ین یو نیاب. Vatı yeni niyab yani resmi kabul kerdim ama yo grup bir kabul nekerdiyen. İran şımazon kabul nekerdiyen. Türkiye kabul nekerdiyen. Irak zaten kabul nekerdiyen. Suriye tavaye nimendib ayes kabul nekerdiyen. Fakat yeneke niyabonte yad yo grup kabul nekerdi. Kandil vati zaten kerdor devlet lazım niya. Yeniz o kadar karşı vicil. Röjer referandum yo röj cöver. Az Erbil'id biyum. Erbil'id yani çi binse direktmen haberimi bin az ver mesulund biyo. Mesela şöyle referandum ser sabah vakti referandum bin eya şöyle o komutan İran'ın için neydi? Kasım Süleymani. Kasım Süleymani yön Süleymaniye. Haberi yeneke eya grup az bunu haberi yine astam. Yön von me beri mapyaşın çi maşın Erbil aşın Mesut Barzani vinano. Pia yen Süleymaniye. Yen Süleymaniye haber don Mesut Barzani von az dome uytiya az gazan tu vin Mesut Barzani von az inin niwazen ini vin. Kusret Resul o Neçirvan Barzani kabul ken میارک جارا açık von az vahar devleti İran'ı. Suez devleti İran'ı az omeyo gon şama referandum iptal bikir. Yizvon çen hep parti Kurdistan est ma piriyo me piyaser ma kudiyo karar o sıbar referandum bin. Man nişken peyser bi. Dihiri dörim tekrar kön yiz kabul nikin behciye von me asın Mesut Barzani vinano. Kusret Resul şun ver Serok Barzani von ini 5 dakika kabul bek.
Kasım Süleymanî şun aynı çi Serok Barzanî razbon onun karar devleti İranî gon şuma iptal bikir. Mesut Barzanî wiz avkadavon von bütün parti Kurdistan karar dav sıbar referandum karar ez hinyedonu karar Milleti Kurdistan çi kadar karar dasa ma püriye karşı karar gun kabul bik yani o karar kabul bik. Miyerek hone yani tehdit var. Amerdon Mesut Barzanî bermiyajnıncı von fermo miyerek şun. Şun Süleymaniye hunca aya grupik hazare yeneket aya grupra piya şun çi Kerkük. Şun Kerkük vazın ki vali görera bigir. Kusret Resul pehasyon şun dös hot hab dös nev hab yani berpersiyar yeneke görera gün ujra pe vali xelsiyon ruj bi referandum be. Referandum yani temra Öyle. he. Yani Kürdistan'a başvurdu. Çoğu parti o hezo ki yani vekili akerde verba referandum habat kerdin esmi. Meva yani çoğu parti resmen parti yani parti Çiniyip ama zerre yeneked yo grup bib. Tamam. Okey. Zav spas kanatke yo persa taybet vazana perski. Temaşa erziyaye nikama panç Kurdiki Kürtki yani zazaki kısekeni ronişti deraki başlı Kürdistan'da kısekeni. Enüz zaf enteresan çocuğu. Meymane erziyaye navazana şuma herkes seti khura yani herkes tek versiyonu perspektifi gelo referandumi Kürdistan'a başvur çeğer parçayı Kürdistan sero o diaspora sero çini yo tesir kerd ama çi ma'ne o bi taybet şare mayo kuzazaki kısekeno semede inan amin çi ma'ne yani seko mazani başvurdu kat Kürt Çini zazay Çini yani doğrudur enteresan hoş bu ma gele ma kuzadaki kısekeno kek Mehmet Selim Uzun baje kek Baran kek Yusuf Siyah o kek Selim Şurika Gordore yo zahmet cevap ediyor. Tabi zaf gerek çiyog niye bu yani ma şehir poncu Kürdi zazay ama ma Kürdi tabi ma hemen çiraver ma Kürdi lehçe ma çima çiben ma Kürdi o ma her yok tarihi ma est yani siyaset rama kültür rama yürüyüşü mazi est belki hemen Kürdi zazay ma semani ma belki milyon Kürdün ma zazay ma ve Çinayı yani bijartı orada belki dikkat önce azay xuvacı yani referandum araştı yo heyecan yo coş o pil verişti ama Kürdün yani çeğer parça Kürdistan'ı o dünyada o Avrupa'da az bu Avrupa'da ama takip kerdin ama show rece televizyon kanal o hatta mümkün bu şahsi kanalın rama haber girot yani yo heyecan yo coş pil be yani tarihi her millet de ton hadise istedi reflekse millet şari komi donitebere ama Kürdonzi mavacı tarihi ma nizdide çen hadise ona ne istiyor hem seyo millet refleksio milli hem seyo komelyo cemaati refleksio cemaatki komelki o sevbina haturan bojnera az bu mesela bir şahidi Halepçe çend Kürdomyondu gamgini yani o hiso zaf xwara ard benatet kir çar parça Kürt dünya çıkası ver koti aciz bi
و وقتو خبر رومی کردو بالحصای اروپا هر کس که خورا چه کد دست بایراقی خود چه کد کوچون کد چیو واشتدین کوچی بکی yani o vakti fark kırdı seyo millet refleks tepki kumujne ra yani vakti peşmerge şu Kubani yani meddigi yani şer karşı Daiş'i o bilhassa vakti peşmergeşi yani coş milleti Kürdi hem Bakur'du hem Parçun Binon'du o Tebera yani Kürdo o keyfweşi o coşi o çi sini be cana ard werte yo refleks o milli metra yani vage ma yo milleti çıkas problem ma be çıkas ma çi biz jest Sobila hadise ona rezist yamaz bir referandum ser referandum zirve veriştiğinden mesela yani keyif heyecan sevgi Mamusta Yusuf Vaz yani baveri omegi ama Kürdisti ma aşkın bir varyoşi o ma demegi nizdiye azadiye serbesti o husserbiyiş devlet veriştişi ne yani men hissi millet biyişi zirve kerdi no hatra az enira ton netice vereceğim yani abime göre Kürdi hep prosesi millet biyişti yani Türkiye'nin uluslaşma süreci na prosesi millet biyiş Kürdün dergudullah yani disesera fakat ma normal Avrupa'ra devletin binura jawg prosesi millet biyiş hali hu tabi'i dest bekerdi bu Avrupa rojavon garb dest bekerdi Mayın ra dise hirse ser jover arema ma dest bekerdi ayrazon kirdi millet biyiş prosesi millet biyiş Kürdün zaf ereko ta rojevi tarihi ve ay göre hem dezavantaj ma problem ma çi ma zafi referandum ve heyecan referandumi prosesi millet biyişi Kürdün çar parça her çıkız parça zima o dünyayı umaççı seviye bu sini zirvede me göre ev ifade kerdu belki Yusuf Hoca hiya neticun travaj seyo sosyolog o sahayya az bu xotru netice travajene bi kirdi raşta prosesi millet biyişi umeyo seviye o devam bekiru tabii na proses zaf sancı tedest zaf eşk keder u zulmu her çi tedest yani ge verşina ge peşina prosesi millet biyiş Kürdün besil bıçakları yani be mücadele o şer o silahın o mücadele politik devam kenu çünkü tabi hal hodniu çar devleti kolonyalisti ne verdo hatta ki Kürdi na çiye ho na prosesi ho tabi o hal hodi devam ekiriniyor Kürdi belki seser jover ra dest bekerdi bana o mebiyo seviyege millet biyiş o zafçı ho ke kerdi biyo zon ho dezgi o sazgi ho milli vraşte ortak nokta ho yani sebep o ki ma eremin tabi kolonyalizma yani sömürgeciti ya onu çar devleti gaddar yegi Kürdistan grubendesi ho kek Süleyman'a mesela ser gege kısa kerdi az bunu eroiş eribiyişit yo hatta zmar yo avantajı çıra avantajı çünkü o vatr devlet millet biyişit sen sercaverdi se sercaver se Bismarck se Mustafa Kemal se Basistun homojen yo vaşten homojen yo millet biyari bina verte farkı din zuan lehçe binatara darit yani ve inki ma onun Kürt'te yo proseso demokratikti mesela
o kadar homojeni nuazin. Müsaade keni ko hemme lehçe bir kısa kardeş bir nüştüş. O müsaade keni ko hemme din kun miyan milleti Kürt ist be azadi bücüyesi mesela ço hareketa Kürdi ezidyon ser alevyon ser kalkyon ser zulüm nikano nivano şma gereka hemme Müslüman bi. Mesela Türkiye'de bile Cumhuriyet Sünniyetiye ve Hanifiye ser ama yani avan kardeş. Şimdi Mario avantajı ma bizanıbe ezvana ma bizanıbe konsensüs binatı koy biyare verte ma be çek problemini miyani koy Kürdan beşki çareser bike no yo avantajı. Kerem ki kek baran. Kek baran kerem ki. Kurdistan'da yani netabiyaş derengmendo. Hani ki sebebi jest tabi. Sebebi yok düşmanla sebebi ki binci Kurdistan bu xo her devre ki hayanka kıyme xo kerdi. Her devre ki hakı cehastu, goştur cehastu, vere cehastu, ve cehastu ihtiyacı zafı dava bir ciran yine içmiyor. Yani her devre ki her cay ki hali xudaş kero aboriye xo xo derbas kero. Semede çajı enerji sebebi ki bengeyin oku var netavati de maddereng mende. Ya bine yani ma netavati de maçıyor. Dine ma ayrı asto zavdinim yani ma deste. Mezhebim yani ma deste. Zamanı ma jubnara çeke abriya ve yani ama sebebi maddereng mende. La var netavati de hiç netavati zar yani her bu yere ki evde kelejane ki coşe ki biçe ki re xo nişandano. Bes mukabil ema kırda ze ne zana yani guni ma desta. Mallaze coş beni, leze serdim beni. Mallaze coş beni, leze serdim beni. Yani her bu yere ki her Maşallah tu çora sero. Maşallah tu çora sero serdin değil mi kek baran? Va tu çora sero serdin değil mi maşallah? Yani her makamın beni masardım beni. Ha. Naleka mesela referandum yani referandum vakti Fransa'ya mabut ya bir maç komite ki olan ve devraşt bir semede beştari mesela köyünde konuşanlar ki mabut maç komitede biraz maç komitede bir yani evcoş yok millete her çar perçe Kürdistan'da hem zarafay kırılan evcoş yok nişanda da nişandan aşkara bir ko çen coş çen heyecan yani kırılan Fransa'no ve cano ya bine yani yani kırda çoğu koku kır ne bino cüda lahav kase kukurt bivino her serkevçi ki her bu yere ki her evi ki kelejani ne zeyjumnav her çıkasa var politika da var evi de mazaf şaşa kene ma çi jumna kabul ne kene jin lav kelejan ema hemin eve izaza eve jî kurmanca eve jî soran eve jî tarafa jî لوری آوازی همین اوه یعنی ایواری در فرق کسی ده چنیو یا بینه مثلا ما نشان داری اروپا دهلا her bu yere kesemed Kürdistan'ı vakti Brazil'u kirdi ma zazay kirdi ma bini inara zaferi meydandayı yani işte o kelecan mari fark ne kano vakti çok ser kirdi bu ser evi bu pratikse yani ma kirdi ne ku bana eno çav razya mazide alan ne ma belki coşer kano yani kelecan ma zafer yok sağ olun. Spas kek Yusuf. Kerem ki. Bele. Keko tabi persayiş tu va vakti referandumit miyon ma zazon yani miyon ma kırdon çıkadı yo coş vrazia. Tabii. Yani persayiş tu aslında annev. Tabii. Yo çiğez vaj bercu. Tabi yani yo millet coş millet es vakti millet kayıl ve o coş xu o çi xu bu muyajınla gere şirtu merci yizi cad bi. Mesela mesele Kobani sir ma bilet bontera vakti Daesh da Kobanir mesela es harpiyet diyor.
از او حال خارپیت دیو جه کوزه خارپیت مثلا ما خسر خود تناسر از تنا کوتو ورته ما yani از که miktar nivon ama miyo ardım ko zaf gırdari zare harpiyeti da ha tabi bajo vazı peşmerge olmuş Kobani tudi şert merci Türkiye vakt binatı yine o PKK yo süreç bu o süreçte zaf benlik girdi millet mesela o coşku da tever Evet. da tever yani kote veje cahdo peşmerge vakt olmuş salomda yani çiket ama vakti ma ome kot mesele referandum ve tarih referandumit tabi o arad 2015 pe mesele Türko yani Türko çiket mesela o Ahmet Davutoğlu vatin kamu güvenliği yani her şey arker kamu güvenliği greda aya greda vazı her şey aya greda tabi o coş zehon tudo tı elbette ki tı yo tedbir binin kur tı yo tedbir binin o coşku eşkera niki za Evet. yani Yani kanaat mı referandum başuride Kırdoni Bakuriz Kırdoni mazi yani ay kırdı may kiz eruvon zaza yani yiniz o coşku zaf tevernida fırsat yani, verildi bunu yani. O fırsat şimdi. yani çıra tevernida ez ayevonu çıra tevernida o arad devleti Türko yani her şey çi hura Müsaade yani yani müsaade Rayır zaten nikir. Müsaade zaten Rayır Giro tabii nikirdin. yani. Ha, müsaade zaten nikirdin. Yani tu ven kubbe kerdin. Tu guretin zerre. Tabii. Ha. Ayese zaf çinike fakat yonu çi ez baş. Ez yo tarih ra yo mesela bunu. Kanaat mı an tarih 1906 tu hiriu. Ha. Tabi devi mat ana mesela ya çi tudi o vakit genci tabi zaf mektebu nişin normali madı zaf şin medrese windin icazet xu guretin omen dev madı hiri teno icazet guret ome cesede her ranişte tabi hücrat ranişte ne kalkin tabi çikin o ara ay hiri gencona yo ezke nomu başıma hemişin aslında nomu nivonu gündelik ha Teşifre gündeme bekir yani. şımarılmışsın. Ha, yani çölü kadar herkes şınasın. Ha. Ve tabii ay genç Vay Avrupa kombinasyon demezler şöyle sınavdı. ne şımaz sol şınasın. Çünkü siyasetçi. Ha, o gence o siyasetçi bunu koyu binatı kalkin mesela yana Mala Mustafa ise Mala Mustafa Barzani ise bu bon Mala Mustafa bon çara bir malla bon işte kuruyor fakir yani çiğ falan o ara seyda Benkşin seyda gelen ay merdum ser ay malı nevu ser bon tabi yo çiz bon ezaiz nivon bon tehe kurbon se Mala Mustafa malav ze tüzü ze mezi ha ana maka çeneva yani vercura güeşma tım he Mala Mustafa ser ema kırdon zazo ha fakat belki Yani şarma habereyin yo bir rasta. Esra yani fakat en referandumu bu coşku ma tevernida ayet baş. Kerem. Benim famker zafta spas kanam usta. Kek selim şunu kabriz tu persemi tızani. Kerem ki. Seyit Khan Nuha pers tızani yani en referandum
Çer parça Kürdistan sero zazavun sero çı tesir raşt. Seyid Khan hata yani en hemen hotay heştay serra mesela mavaj yew çi yew memleket yani Kürdistan'ı yew vakti çi u xarab be mesela Dersim katliam biyo az yeno keno çen heb Kürt, çen heb Zaze, çen heb Soran, çen heb Goran est vakti kale katliam Dersim bi püriye kahriye. Vakti Halepçe Saddam bomba eşt yani bak çen heb hunç Zaze, çen heb Kurmun, çen heb yani Goran, Soran est yiz pür tahriye. Soran. Referandumuz yani eynek dav teber, eynek nidav teber. Eynek hebin tı politikay xarabun eyiz pa vakti agva Kürt hebin vahar devlet inan ki av Kürt en yani ma eyvon yev xayın avu zerre xwed bin şey. Fakat yew çi tu va dikkat me ont ana hani mavun yani Türkiye von milliyetçi maz von işte velat parezi niu velat xora has bikiri yani Kürdistan yani verra yona qede gon mahaveri Kürdistan başınas mesela Kürdistan tena kurmuj nüciyen Kurmunj, Soran, Goran, Zaze. Tenya yew din İslam Kürdistan niu. İslam, Alevi, Ezidi, Kakai. Bir Kurmunj, Zaze, Soran, Goran, Arab, Türk, Süryani, Ermeni, نیز hani Kürdistan'ı yani Kürdistan sey vakti Mustafa Kemal kert tenişken yew politika sey Mustafa Kemal et Kürdistan'ı biyar zon tenişken çi bikir yani zorla milletet bir kabul kardeş. Mustafa Kemal yani aslında Türk belki yani çıkeder mesela nome Türkiye mavaj Osmanlı dös şeş sir dös şeş hab devlet veya dös şeş hab millet şeş sey ser girot bin destxwe henzar nevse dös heştet eya devlet Osmanlı biviley enig bin dest Mustafa Kemal edment mavaj en dös şeş millatora اینی آرد پیاسر زوپی خود گرفت و شما زور را شما کن ترک. اینکه یو چو حساس است مثلا تیوون ما ولات پاریز یعنی ولات پاریز کردونه وون یو ما و شنه ملیتچی کردونه وازن کی سی مصطفی کمال بکیر yani kombuk haus ser art Kürdistan'ı gon mecbur ve kurmucub. En kadar yani ne az seni yani Kürdistan'da az von fark est zone est çi mezheb est din est Arab est Türk est yani inin yat zorra kuin sey Mustafa Kemal tevon ini Çini o te zorra ken kurmunç yadis tevon yani Kürdistan in millet Türkiye Arab mavaj hezar serru hey ser Kürdistan'ı yani est Türkiye Arab ma Zaze u Kurmunj, Soran, Goran belki hiri henzar serre mahepya kader ma yew, düşmen ma yew, kahr ma yew, her çi ma yew. Öyle ma yew milleta. Ya ma en kadar kabul ken
ما انقدر قبول كن يعني ملت إلهي يو زون يو دي يو إيمون نيو Tabii. Kek Selim, Kek Selim. Tamam, cümle kapayın vac. هندستان دست شش حب رسمی زون است اما هند یو ملتا Tabii. Spas kelam manke mame peni kısmı yavun manke kısmı dedin ders çıkanu. Kısmı dedin de mamra kaşama dom kanu. است بۆ گشتپرسەکەی باشووری کوردستان هەڵبەتە ئەوەی من تێبینی دەکەم پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئەوروپان کە زیاتر ڕاشکاوانە پشتگیری لە گشتپرسەکەی باشووری کوردستان بۆ سەربەخۆیی کوردستان دەکەن ئێستاش دەبینن کە کوردستانیان زەماوەندی سەربەخۆی دەگەڕن من ئەم خاتوونەم لەگەڵا بە ئاڵای کوردستانەوە شەرمەکەت بژی کورد بژی کوردستان بژی ڕفراندۆم بژی سەربەخۆی بۆ کورد و کوردستان کورد و کوردستان دەست خۆش تۆ چاری لیژنەی باڵای گشتپرسی و گوتارێ وا بڕیارە لەلایەن پەرلەمانتاری فینلەندیەکانەوە لێرە گوتاریان دەبێ وە قسەی خۆیان دەبێ تەنها کوردستانیان لەم کەرنەڤاڵە بەشدار نین بڕیارە سیاسەکانی ئەو وڵاتە پەرلەمانتارەکان بە هەمان شێوە ئامادەی کەرنەڤاڵەکە بن و پشتیوانی و دۆستایەتی زیاتری خۆیان دووپاتکەنەوە بۆ سەرکەوتنی گشتپرسەکەی باشووری کوردستان. بەڵێ خەڵک بە حەماس و هەمیدەیە قسەبکە هەموودەیە قسەبکە وەک دەبینن ڕێگە بە ڕێگە ناکەوێ چاوەڕێ دەکرێت بە نزیکەی 100,000 کەس لەنێو یاریگە ئامادە بێت تۆ زۆر بە حەماس و دەتەیە قسەبکە. Temaşa êrjiyayê programê ma dom keno mano qism di tewrî devletanê kolonyalîst û emperyalîst sero tewrî tayê partiyanê Kurdan û hereketên polîtîk ê welatanê kolonyalîst sero vindere. Seyit Xan Temaşa êrjiyayê wextî ku referandum amên münaqeşa kerdiş tayê Kurdî ver bavraştî ji referandum êrjiyayê. Înan vat yani şart û şurt û referandum çînyo şima ez şima pers bikirî şmano derekti sevani gelo ne şartî çuat beni tamam yani gani şartî sinî bibî ku mirov merdim beş ku wina referandum birazo me o waqt çapemenî Türkiye hol takip kerdeni qet yew partiya Türkiye akerde referandum destek nekerd. Tabi HDP miyanî partiyan da HDP fermi resmi no referandum destek nekerd. Tena hiriye kesani Türk Profesör Doktor Taner Akçam Nüştoh Oya Baydar o Nüştoh Rojname Evrensel İhsan Çaral'ın referandum destek kerd ve ki hakkı Kurdan esto tayin kerdişi kaderi khos sero fikri xubacı binayı xubacı binayı xubiyar rizvan. Türkiye'de ko no zaf yani mir enteresanım yani Türkiye ko miyani HDP de politika keni parlamenteri ku HDP ra beray Kurdan şi meclis mesela inara qet yew ino derhaqte
binayı kudna arzman akerde referandum destek nike. Kek Selim uzun estra perskena. Sekut mazani kulturi çepkiri de hakkı tayin kerdişi kaderi milletten neteven estu. Yani no hak yanı kabul kerdiş. La vakt mauniyeni vaktigo Türkiye'de yani bir taybet çepkir o Avraşan bir liberal zaybinzi. Zaf akade hakkı devlet yayışı Filistin, Bosna, Çeçenistan kabul keni davatlı mesela Amir Kürdan muhakkak lebeli inan esti. Yani akerde veya İsmail Beşikçi az kesin nas dikene ku akerde vacu hakkı Kürdan estu devleti havan bikiri. Yani gel o sebebi sosyolojik, tarihi, psikolojik ne mesela no tavırçıyor. Kek Selim, Kerem. Ya tu çerçeve belli kerdi. Yani Türkiye çep yenizi, liberal yenizi, demokrat yenizi, Kur'an'ın tabi demokratı, dindar yenizi. Vatan mesela bana mesele milleton, bana mesele kırdı. Yani ortak yol noktadı. Yeni piyatı. Tabi ne kültür imra yani, tarih imra yani. Türkiye yani vakti Osmanlı hatta ki şesse serdest idi. Milletin binu serdest ser hüküm kerdi. Millet bin raşi yani Arabi vistude devlet Brazil, Balkanı o hatta ciyon binundu. Cumhuriyeti Kürt destidi bindi. Ne diyor tarihi yo şekillenme verişti. Yo ruhen Türk'ün diyor şekillenme verişti. Yo kültür benatlı. Yani mesela ne hukukiya ne mavacı gor kanun bedelni, kanun izi bedelni, hukuk izi bedelni yo ruh yo kültür estu. Cemaati komeli Türk'ündü, ey kuravuni Türk'ü. Mesela efendi o köletiye arasti be zıvanu basit vaji çoğu vakti efendi köle hak köli bidixwaniyedun o nuvazan o vaju az o ma var aynı hakone yazi ma seyci yazi hak hukukiye biyarca ne Türk'ün de astu yani tarihi astu irizi astu ve de azvan cemaat Türk'ün de astu yani istisna kaide harab ne ki İsmail Beşikçi buna ne hasenin yo istisna razıvet yo hadise o yani tebrik yo için yo hem kültür çeptirayın Kemalizm erayın o ırkçılığı hura yani Türkperveri hura Türkçülüğü hurayın o hem din o dinayet rayın gelenek rayın fark çiniyor diçi pediçiyor makul hapinata yani tarihet ma pediçiyor haomi hapinayış kültür ideoloji çeptir ve işte internasyonal dayanışma o hemme milleti halkı bireyo bine halka kardeştir o pek vatı ona yani başlama bıhapen o kirdi yani az bu istede egi tradisyon o çeprayeni ma yok demo dergudla bin tesirini dimendi ma hidi bin tesir ravici enke mame yo merhala yani çep egi geleneği tradisyon çeprayeni kurdi ma yani hatta yo seviyor bilir ma hani rahalasna Perbinayı din mavacı Kürdimayı dindari o din muhafazakari o kültüre o gelenek rayini hamazuna ucadis ümmet çiyesa yani hemme Müslümani yo ümmet milletini işte yo ümmet managı yani yo dekray yo din ray yo baveri ray yo ceravmi yani asıl kod dina İslam'dı
hak her millet est. Yani seni Çekoslovakya işte ma internasyonel kadir khud tayin kardeş hak her millet o. Yani asıl khud din dizi ki her millet var kadir khubu, kültür khubu, zon khubu, o ard khusru var yibbu hüküm bikiri. No çinyo yani proses ma chapter yerti yani dindarın kırdon dizi ama neve yani yo oturuyor ideolojik aşağı oturuyor cerabiyan yo ayrışma estu nika eğer az bir persitü ser az dergi ki belki bu ben dergi yani mümkün yok Türkiye ne kabul biki tarihi Türk'ünde yo çok eğer kabul kerdu biz zora kabul kerdu. Çere tarihi Türk'ünde verliye kuvveni o demokratik yo rar tepiş yo mesela ben yo hal bikiri hak çoy bidi ev çünkü tem teberra darbe verdu vakt Osmanlı'nda okuvun demo peser şahiş Osmanlı'nda gerileme dönemi rabbi gere o vakti şer'i cihaniydi gayca darbe ver teberra mecbur bir kabul kerdi yo vakti Bulgarın ra, Yunanın ra vatken yani ama normal onu kırık yeni. Edebiyat Türk'ün dinleyestu. Ama razi kabul niker yani hazm niker. Arabon var mal ihanet kerdu. Yani ama razi voli ama Türk'ün kabul yani hazm nikerdu. Edebiyat trabi. Eyra mümkün yok. Hatta az giriyadun hatta Türkiye, Reyna senegi vakti harbi cihoni İttihat Terakki'de yol darbe vardı. Ton için mecbur bir kabul kerdi. Mesele kırdon bize. Hatta yol darbe ne veri mecburi bir nine nokta ki vajya Allah kirdiz yo milletta o mazaf ne vardı paşte işte dayanışmayın, yardımın çil giriyeniyordu yani. Kanaat mı o? Beni ya ma no hissiyat ne demo peyinde hükümet de bineni Erdoğan da bineni Davutoğlu benimle stratejik derinlik yo kitap nişte ucadı bahsken yani ma bineni ko Türkiye avazeni rojlato benatim bigri beni dest hükümdar bir ana faham kana ama çigo merdim faham ne kano çepkirani Türkan Ravşanbirani Türkan merdim faham ne kano ko seni ehan ben ideoloji devlet demendi yani hal mazında o haber kek Yusuf Musa Yusuf yani belki merdim hakkını tabii ana mesela dakika tek tük istiyor Esra'ya tek yani mavajı iru şart iroydu şart zar birone zeni çoğunluğu yani ma İsmail Beşikçi ama tek tük honci demokrat milyon Türk'ün istiyor ama istisna kayda harap mekan kusur cumhuriyeti tamam bele mamusta Yusuf استنا tabi teşkil o derefte finayo koy vaji o derefte la yo pırsa taybet tu pırs bikeri az tahmin kana tübni hareketin İslami o devletan İslami takip kini gelo verba referandumi Kurdistan'da tevri inan senin be tevri roşfinani İslamistan devletan İslami hareketin İslami senin be ki tabi ana mesela kekselimizi ki var yo mantık est. Yani her şey yo mantık est. Ma ki varsa onun ana mesela Türkona, Arabona, İslamona veya çoğuna ma buntera tabi ben yine tarih ra yo çıkıyor. Arabi mesela şöyle bir pil. Kabilevi, Husi, tekirdin mesela Arabon cahde ticaret seru o ticaret Hindistan'da Çin'de dünya omen ben vela omen bahar çiser tapiser mesela o cahde seru tım talon kerdi yani Arabi mantık yine çıdo mabonse yani çiko biyari verte biyari Çinli kerdin
Ağzı omo verte u talon kirdi. Are bu kadar ay. Yani İslamtiz ez eşken ujara devam bükit. Mesela Türko vasıtı bontera Türkiz Asya'da bir bozkırondu. Yani hayvan yiyin bir kur gerenca tım gerenca çünkü o za hayvan yiyip gere خوی کردش حیوان خو جا ببین یعنی مرعا ببین جا ببین چی ببین او جرا اومه حتی نعتیا tabi Türko mesela çıra kabul mikin mavun Türk etiyat mayo çi gere bontera mesela John Türk itaat teraki çi mavası bontera en ça en onu ça ben guret en onu Balkanot ben guret peki çıra Balkanot ben guret çünkü o vakti Avrupa yani cahde millet değiş ser her millete Avrupa ayze ben des Osmanlı yeniz kur cahde divhen u cahde raşit tabi Osmanlı ay Türkiye berdiv kirdiv idir bero ay John Mendiv aynon yani yin des yo ardhen nimendiv yo hükümdari nimendiv hükümdari onu hekim bin yo fikir nevu ard verte. O fikir nevu çine ki mavon ya Türk milliyetçiliği yani John Türk, itaat teraki inona avçı ard verte. Peki en eşki Avrupa'da mesela Balkanot en biyarica ne? Ki harbi cihani berine 1908 sape ma kombinin mesela miyonin Mustafa Kemal'i yürmabinin yin mesela badi vaksı Cumhuriyet naru devlet eşt komdes devlet eşt ayze balkonora olme ayze Kafkasona olme hüküm devlet na yin desa peki yine etya Çinev Anadolu Anatolia Çinev Anatolia yine durağa peyinir yani uca apey arçinohen tabii hecab şöyle için yapıyor. Mavonya Türk çıra kabul niki. Yani mantık devleti Türko evrün mantık Türko piyoruno enişken olacak. Ama mantık ayız göçmenon Balkanono. Mantık göçmenon Kafkasono. Yani çünkü yin hükümdarti devlet buret kuddes. Hatona çuva hatona örüz devumken. Mesela Erbon Türkiye Persa tuva Davutoğlu nizonu kom vaksı tıbon tera yiz teverra olma. Yani bile reis cumhur bile teverra olma an'ar. Yani o zek ayası vaksı tıbon ana meselera çırayı kabul niki. Ayra kabul nikin. Bon ki eğer en milleti Anatolia ayız Husser beşki yani Husser yo hükümdarti bir kere mari ete canimone. Yani aslında yani tevri harekatın İslamistun. Yani tevri harekatın İslamistun ser yani teşkil sebacı. Hareketi İslami yani ezana eşken o baş ki rastı hareketi İslamti ayze yani en seser peyinit ome verte ay hareketona yo tek nivazen ki kırt Husser biri yo Husser bir yo devlet. Peki çıra nivazen mantık ki muvaya ya Türkona yani Osmanlısı ujara benge hugin yaz Arabona gin. Arabi Türk yani tarihit asla tüdi Türk von üretici nibi. Sosyoloji mavoni sosyoloji içtimaiyat mavoni ki dünyada hirid tevr devlet ist.
hiri tevür devleti ist. Yo devleti tarım yani auze Romenu anu verte. Devleti askeriyi o devleti şono çoban devleti. Tarihı وقت تبیاری ترکو و عربو کاتگوری بکری عربی و ترکی devlet şonone. Talan devleti, talan. Devleti Yani şonone. tabii tek selim var tabii devlet talan. Yani tarihin onu. Yani tini eki en sosyoloji bon ez ni bono ha. Sosyoloji bon o kadar ay. Yimra mesela mabon çi vakti Abbasyon mesela Türk Abbasyon çıta zara devleti Abbasyon askeri Tabii. Devlet fark ediyor. Yani peki asker mesela dünya tarihi dünya askeri devlet vakti tıvaş kom esen mesela Osmanlı Ankara'da devlet esena. Çünkü çıda auze Romeno anu verte mal hu eşkenu ekeraber başka cadı birraşu yin mesela cahdeyin kena. Tarihı Roma Ankara'da devlet. Hadi havara ki vaya İslamcı. İslam yani tarih İslamidiz. Vakti tabun mesela ez tumbono ez anayvono Harbi Bedir çıtav Harbi Bedir aslında normal von ma o mal ma mekatmen ma ay tepegin halbuki yok talon yani ma kervan talon bak ege o mantıkla İslamcı hareket ediriz hareketon İslamiyorduz o kadar yok talancı mantık ez yani ağızda kusur yok guri biker bir verte bonne mesela ma kırdmaz mesela mesele Filistin vakti yana verte mazafız genelde maçı bin hemgin bir ama en mude yok kırd Londra'da mesela çi videoyu gösterirken Filistin'i bon persen bon şuma vazın kırd huser yo devlet bir istisnasız sera nevaya diyar asla bunma nivazın kırk bu serayo devlet. Yani aslında mantık hareketun İslamiyot es. Çünkü yibon ümmet marbesa. Halbuki ümmet yinir çıtava ümmet yinir avze hükümken o hüküm kud devam biker. Mesela ma ez yo Çin'e vaj devam baked 1900 çoras ponç u binatı Suriye mesela ceziret yani kırdo yo hareket kert yani uca hem var kuser yo federalizm yo çi ard verdi yani o kadar yo çiket mesela o arada Müslüman kardeşler Hamad, Mısır, Suriye est mesela yine asla destek ni dava kırdı mesela. O ara. Evet. Yani yani bunu Ayşe'nin ki hareketi İslamist asas milliyetçi yani Türkiye milliyetçi yani Türkani Araban milliyetçi Arabani. Türk mecbur ki milliyetçi bir çünkü metrava yani Türk mantık Anadolu New kek Selim ver va Selim çocukaya va ma ardma da zoni zafi din zafı mezhep zafi yani bıraştı mesela nizon şuma kom onetera kiliseratsız kısır hafta o tabii Türk'ün Kürtlerde alan koruma, Kürt aşiretlerinde alan koruma. Bu mantık bu caddi ki tarih aslında maçra yani Osmanlı mayo devlete gırt nivi. Yani ucadız
bu mantık ma mesela zon estede, din estede, ard estede, abori estede. Yani herkes kail ki kep baran va dev yo dev ma hemuz ve eşkena yani dünya ra izole bib eşkena kuyudarı bike. Yani o kadar Evet. yo mantık mı bu? Ha. Ama Türk mesela nişkin o kadar bikiri. Türk gere talon bikiri. Arap nişkin o kadar bikiri. Gere talon bikiri. Ha. Ezayı var. بله سپاس کنه یعنی اساس یعنی شما ازاف هر وقت اونا چی هر وقت اونا زوان یو خبات altı zer heye name Türkiye devlet ve devletin ideolojik aygıtları yani devlet o haceti ideolojik devlet yani Türkiye esas yani devlet hep ideolojiye zaaf ol bir hakim yani ideoloji hemen de herkes kabul kardeş. Hatta Kürt mazlum yandı ist. Yani rast zaf roşbiri Kürdan zaf bin tesirin o ideoloji devletin mendi. Neyse may berzi yuna cama yana rej belki yuna programda eşkini münakaşa bikri. Kek baran az vazan az tüzü bir Kürti yani verba referandum helvesti devletani kolonyalist o devletani emperyal sero venderi bi Kürti bi Kürtki belki tu bercova le una taybet. O ma devletani kolonyalist mümkeni bazı Kürdiyo var devlet. La çıra devleti emperyal yani no her devre kritikti, her revşa kritikti destekli dani Kürdan. Mavacı 1995 Amerika Kürt okda verdi, nova yodu destekli Kurdun, Saddam bitiarın koya eşt Kurdistan ser, Kurdan Kerkük Groten 2017 Amerikan verdi bigiri, no referandumda Amerika huj destekta Irak. Yani sebebinden çi ote nay servendir bir kelime. Sen mesela verdiği kubacı Çava sınıf مضاته حق موارد yani Dorian از د چیاواجی سمده او که ترکا بعد جو از بری مثلا او که کلمه ما باجی یو ترا لازم ما ببینه ترکی زي ارقي خو زي ارق يعني ترك انا منطقه شو وقتي نبيه زعفاي يعني تم كامج دولتك بنامي نجي برازيا و دوازن عثمانيا فاري عثمانيا انكا دولت انكا عنده زي ارقي زعفي نبيه تم تايبيه بس شبه تركي سمد دم خليفه ده بس خليفه باورينا بكردا چنبي بعربا چنبي فارسا چنبي جادای ترکا سرای ده سرای بپارزه کردی بر پرسیار عسکری ایواری ده ترکی منطقه ده بی حاکم yani ne semede bir zahbaniye şeyho به غیر اسلامی کو خوب باور نکرده مثلا یا بینه انا دولت کو ان کفراشته ما ببینه مثلا انی کو جون ترکی یا جی تراخی جمعیتی داری کو جاگروتی انی ایدئولوژی انا دولت افراشتی کامه یو ترا ترک چنیو ما فرض کرد یوسف اخچوراستو تاتارو نه حسین زاده علی آذریو احمد آخورک آغاoğlu آذریو تراواجی زیاکات کردو Ömer Seyfettin Çerkezo تراواجی مویس کوهن yani Tekin Arcuhuyo ne تراواجی Hamdullah Söpü Cuhuyo Gaspirali İsmail Nezan Akamo تراواجی İsmet Ünlü Türkniyo Kemal Türkniyo yani çavi Türkniyo ki vakti eğer yav ارقي هو قبول كرو اصلي هو قبول كرو اصل كامل ماننو يعني انا دوله سنه انا منطقه سن يو انا منطقه وثبرازيا شو نشكل الاصلي هو غيرو سبب كناش من الاصلي هو غيرو مجبور ملياتي ومجبور فاشيست ومجبور ظلم زورداري بكاري انا بنجاي امتيا يا بنا الدنيا ده çok dosya üçünü her yav gore menfaati ho gore devlet ho gore ev اگر انا دولته وقتی
ورازیا و دولت امپریال یعنی کردستان یعنی خود پاری کرده فایده که اینه و فایده که ماکو آچاق نما هیچ کسر جنابی ای روش ما آنایه کو فایده که ما برسن این دولت ها کو جای این دولت کو اصل ما جای اینه بگیری اینه فایده برسن اینه فایده که آنها که ما ده چنیو سمده آیی پروژه نه امریکا ده نه اروپا ده نه دولت ده سرطانه ده دولت که یاش گورنایشی که اساسی روشات نامین ده از بخون نوینه نه سمده آیشی ancak zordayışı muhakkabı bu, Yahudi muhakkabı bu. İyi var da maşkari gornayışı kapkari. Gornayışı kapkari. Yani programı evki feyde ku ma Türkara zaferi feyde burasıyla yaşı Arabara zaferi burasıyla İran'a zaferi burasıyla feyde ki yine mada bu. İyi var da hayat şartı ki iyi var da çine bu. Beguman kol hember be. Yaşı پاشت مانه گره لوقت ما قوت به ما وایریزه به خمیان دا ما یو به کرمه ما را نبو ما یو هست به ما خود سر اینا فرض بکره کچان آنجا ماشکن فیده اینا را بگره ما نشکنه هیویه بکی سمت چایشی هلوست انا رفراندوم دا جو خونیشان دا چو امریکا و غالبند اینا و اوروپا و یکتی نتوا همینه وقت جنیو تپیا برزه بابا تپیا ما برزه چو وقتی شما شرط و مرزدان ما تو شرط و مرزی که چنیو yani şartı ki eğer esu sabah ko bugoriyor şma go reyre ke bide ma çiniyor ma kayçi tapya berze yani semedi ya va innem mantıkı ve ev rezge ko rojrata namin de vraşte الحسابينا نينو perçe bikere ya ji vakti perçe bu ev ani rısı devlete vakti brezo go feydine çibo çiniyor zelal diyor zelal diyor semedi ku zelal diyor ایواری دل همبرت کرده او کنه نه کتشبراتی کرده و یا دوستانی کرده و یعنی وقت حدود روجرات نامین بخرپیه کرد جیبه به دولت یا او فایده اینه چه بنو زلال نیو سمده یه هوای این دولت kek var spas kenan ma kalbede kek benim çürük kaya böyle از نه کک سلیم یعنی اساس مواش تز توری partiyani ya partiye Kürt ku Kurd yani eğer ve krizi verba no referandum meveciyor benimki verba referandum veciyaydı belki nizlira takip keni tayin vaten no barza no referandumi ki barzaniyo tayin vaten barzani kotu tengune noridran o referandum brazanu gelo çıra ya partiye Kürdan verba devlet biyaşı Kürdiyan vecena az hoveri teşkil sebacı tabi to ایون بازو بینو ایوا از یو چو انا کلم واج ما واج ترکیه تزون کی یعنی او هانی کرمانجی ون قانون بنگهی şimdi قانون بنگهی yani ون kirçini وقتی kirçini bise قدر خوی او çini bise قدر خو چه tayin کن yani asıl mesele Türkiye ha uca yani kaynak ha uca yani Türkiye kanunu bingehit Kürt Çiniu. Vakti Kürt Çin yapsa yani Filistin öst Filistin yok milleta Kürt Türk pür kabul ken kanun bingehit Türkons kabul ken ayra Filistin agvaha kader xwe tayin könse pür Türk solcu, sağcı, dinci, dinsiz pürye kabul ken. Fakat Türkiye kanunu bingehit maçını ayra manışken kader xwe tayin bek. Yani mantık ünlü. Arabuz Kurdistan çeher parça nim yani yo parça bin de Suriye Arab ondan sonra Baas merkez Baas o Saddam tazon ser Arabun tesiri ziyade eğer pür Arab nevazen Suriye parça nevazen çi yani ço din niyonun onun Arabi ha çi diniz aslında kabul nükön yani.
بله از نه زاف وقت ما زاف کم met kek selim tamam. orada razıyor Pers apin şma piyana Pers kana şma yani ma ona bakadne seko şma zani 25 Eylül'de Kürdistan'a başvurdu referandum vrazıya nizdi novay hire prosent şari Kürdistan samedi serfeboni Kürdistan'a ray koday. Biraz Mesut Barzani 26 Eylül'de yo röportaj ve Türkiye'de buna batıbı. Artık ölebilirim. Yani aslında eşkana bemiri. Yani min ine hal onun için bir rastı saf tesir kerdmeser. Lahato bir devleti kolonyalist bir taybeti İran ve Türkiye'de zaf tücver ve netice referandum vereceği. Türkiye'de medyaya faşistan ve kemalistan hatta Serok Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'ı hakareti Kürdan bir taybeti hakareti biriz Seroki Kürdistan Mustafa Mesut Barzani kirdeni. Not atmosferde referanduma pey dukandı benate Partiya Demokrata Kürdistan o yekitiyan İçtimaniya Kürdistan'dı ya kombiyayiş frazıya ita Serok Cumhur Irak Fuat Masum zihadrebi kombiyayiş apey yo kombiyayiş çapameni de Brezan Mesut Barzani Kosret Ali Resul Hero İbrahim Fuat Masum Pia Semeri çapameniya yok kombiyayiş vraşt dan ita eşkila kert ki gani bi hükümeti Irak ra hemme Kürt behevra roni behevra kısa bikri behevra münakaşa bikri o müşevre bikri yani çok parti bir seri tene meşru Irak'tı müşevre mekru la çe hayf yom müddet cevapı 6 Oktober'de yani yenekade yo klik leşkeri Irak daveti Kerkük kerd Kerkük teslimi leşkerani Irak kerd o cevapı mıntıkayı bini Kürdistan'zı ku gredayı Kürdistan nevi cevap gredayı Irak bi koti desti leşkerani Irak ha o mesela bu vakti münakaşa bir ki la vakmanı men da yo pers kena yani Pavel Talabani ve eşkra va yani ma Irak'tı amir piyahet ma'yı daveti Kerkük kirdi hatta va az nişkani müsaade bikri ku petroli Irak biyero dıznayiş yani yine karazı yo kesi vakı ma mecbur Irak Kerkük teslimi Irak kerdi ona ne bin KDP ve Barzani zaf bini behiz yine kanı mendeni yani ne şartlarda kumca dünyada buna kesbi yeni mahkeme kardeş. Kürdistan'ın namı mahkeme kardeş. Bu Kürt'i herkes no cihati binaya vacini. Gel o çıra namı münakaşı mahkeme kardeş. O eğer vakti bu Kürt'i çıra aycayı teberi Kerkük kevtibini kontrolü Irak. Kekserim uzun. Ya vakti ma turma ezaf kılın vacı. Yani Kerkük yo trajediyo zaf pilu, trajediyo tarihi Kürdistan'ı da benim o piyerizi şoğraj bütün Kürdi yani ama vaj ne ver hem siyasi hem ruhan zaf müttefiki Kürdi kend kahramaniyini istiyor, hem ihanetçiyini istiyor. Az ne tem bunu yani şart o şurti mıntıka devleti bin planı İngilizun bir Türk'ü Fars o Arabun planı organize kerd ama Kürdomyora yo ihanet vica yani na khincere Kürdun de peşte Kürdori nimi kabul kerdişi ucra pe yani yo prosesa neve dest pe kerde az derni kiri yani çıra mahkeme nibi mahkeme kardeş bir zoru yani şurti Kürdistan başvuruydu yo klika bir sebep ku Kerkük dest kırdora şer o mıntıkı biniz bir bin desti rejim Irak reyna yani yo klika ki devletoni mıntıkad alakayin khurta o demek ki belli yok kuvvet izin astu mahkeme kardeşinin yaji tay Kürt mavoni lazım bu karşıyının
سروک مسعود بارزانی چی بکردن کردن ceza بکرد yani مگوره tabii en şart en benge Çin ucadı sebebi istiyor sebebi 50-50 rajo 50-50 niye rö yekiti o Parti Demokratik Kürdistan'ı başuri خۆمیۆن بار کرد ده عسکری ده اخستبارات یعنی وزیر ده چیگی وقت و نبینی مسئله خو حال نکردی نه ben sebebi tabi destraşayış Kerkuk'i ben sebep ki nişki mahkemaz bi ki çoğu cezaz bekiri o Kerkuk rape yani Tayvan'ı ya lazım bu harp bekerden Kerkuk'ı da Parti Demokrat Kürdistan Mesut Barzani مگوره اوز راشتنیو یعنی او ببین سببی حربی خومیون حرب زری که او کردور هنیایو zarar pil bard yani Kürdi من چیو قو بیندزوا پروسس ملت بیایشلی ona proses başur demokratik yo ra aşına migora raşta zaf sancıya است zaf zahmetiye isti bien için yo Bismarckvari yo prosesi millet biayiş Kürdistan'ın ne benu ama bazı vaz der ki yani se Türk'ü Arabun Bağsu Kemaru Bonapartisti o tarzı tebiyar yo millet vraz yo devlet milli vraz ucam mümkün yo yani KDP yekiti yazı yekitin içtiman KDP vartara vedar evnu çare Kürdun Çin yo biye prosesa demokratik deskerte eviz be tesir u be zor devletun pilu Amerika Albright desti kek Mesut Barzani u Mam Celali pe zora dayo bin dest ev bi sebep o statü estu u bi sebep prosesa ki demokratik yo ra yo millet beyiş devam ken çi ben o bu migore muhafaza şimdi raştu ho lazım o beni çare çin o çi Mesut Barzani zi raştı verni şeri xumyuş growth yani وقتی ما چی از در نکی سپاس ماموستا یوسف aynı şeydi pers بله اگه tabii ana mesele pers aynı ya pers gel ha ana mesele de ne baş benge ma kurdud yo ahlak est ma hem o ahlak xo tam cani verdi mesela چی بابون حرب عمومی جهان برین په وقت اروپا و devleton گردو عرب که یا devlet مثلا عربور devlet براشت عربی زما عشیری زما yani ağayin bir begin bir yani خود binadır ama mesela ma her ağa her bek her mir Huseriyo devletin aslında. Yani her ne kadar çiftse Huseriyo devletin. Yani çoy yoy kalıcı bin kabul nikerdi. Ama Arap zamanı Arap zamanı mesela Arap ke devlet ama ma devlet nike kek baran var ve yani menfaat yinmat çinir. قناعت مد منفعت نیست قناعت مد اخلاقی ما یعنی ما هر کس قایی که خسر لنگون خسر بنده peki yani وقتی referandum mesela ما بون ترا چرا mesela parti bin kabul nikin her parti ero parti kırdon veya çi kırdon her parti خسر yo hükümdarti vazen tabii vazı tu her parti خسر yo hükümdarti var yo ca umreyiş benzuar ezan ayışken var. Evet spas kana kek baran keki min nanka amre minok bu hayan kada d evki aste yev mavaşi ve nevaşi zaf diye. Am roje min vaşi fispanje ilone 10,000 به روزی من هری خراب شیسه آش به دستره آنچه 10,000 yani derdi kırdı abi ku kırdı hayan ka yani nevay dine ra hayan ka
نشکا یو ببی یو دولت فرازی یعنی عسکری خوب کری یو آسایشی خوب کری یو اداره خوب کری یو حیان کن نشکا فرازی یا بینه نمیانه کرده دا ایشه که سوسه حکایه که استفانه هما یو فقیر زعف دعا کرد و باطوه هما اني بدا من روجي که هما قراردان فارم تتشو بازي از بديتو ملكته وش كانوا شراوانو فان فانو حياة صبا طوري وفارس طوري وقت تتشو وازانا بديتو تشو وازانا هما بديتو مردك حياة سنة سواي حال نكنا تشو وازي ازير بوازي بس شرطك هستو تتشو وازي دقات بي جيرانتو وانا زير بوازي قبضو جيراني من از حيوان بوازي قبضو جيراني من دقات از عد بوازي نزانا تشبكان ام باشی رو سر اسمای خوش قراره که دانو بانو هما سکرم بانو چه مکم وجه سمد دچ می جیرانم وجه منطقه که ناری کرکوک دست یا نکده به he vali این arabı meclis این arabı ev ki این arabı la çe bir referandum peşkeşi Mesut Barzani کرده حیا جایی که سر نامه مسعود بارزانی به زعفری و جای ورنی واوا کرکوک دست ما را شیر و لبکی بارزان اشتده شیرو یارا سبب که بیت چنه برده ده یا از آن فیننم ناره اکاجی حوال گازی ما او کن وقت اصلو بشکه پارتی بینی مرکز خوبیاری هولیر پایتخت کرسان پایتخت خوری قبول کریم مرکز پارتیان خوبیاری اوجا عسکری خوب پیشبرگی خوب بکره یو استخبارات و پلیس خوب کره یو اداره خوب کره یو چه نشکنو فانه ما بگیرو ما اگر نبیو ما واسن چیری شار دشه ما ولا کرم ما وان کرم دار را نبو زوال دار چینو کرم ما را ما لازم یوتی خرازی اگر ما هیرس سره و نسی هیرس سره و مانشگاه و مرکزی که خوب رازی لومه ماشار را نبنم لومه ما نبنم ناره ای وارده yani heviye maave ibi beyev o semede ku kirdi ordine duben bi evben çev desterdesti yev kabul nekeno o haya ma yev jine be kam ikhanat bikar wa bikar çev neskem çev ceza bikaro ceza lazım vali devlet bir ceza bikar ya geçsene vali devlet ne bi tu vali hüküm ne bi kam çey ikhanat keno keno neşkene bikari ey rojana Kurdistan da enki ikhanat kerdi کرکوک حتی یونیو اینا جذاب کرد حتی یونیو چون وایری حکمیه وایری آبوریه وایری عسکریه وایری استخباراتیو چه نشتن چه جذاب کرد حکم که وقتی حاکم با کردستان ده منه ده حکومت جذاب کرده سپاس صاحب سپاس کنه کک بارا کک سلیم تپرس aynı pers تسفانی تپرس که سید خان یعنی اصل اون پروگرام ده او خبر نیده از ای وونو ای بینو aynı کک باران چقدر واسه از فکری قبول کنو اما یو مثلا اون بازو واکی این دولت این تبر یعنی پیر دولتو نیوازن کی ما کرد و هر دولت از اون فکر kesinlikle قبول نکنو چنرا یو مثلا حرب یون حرب دنیا او یو 1980 Fransız o İngiliz o manda Kürdistan manda Ermenistan kabul کرد padişah Osmanlı şey imza koydu Ermeni ikara zaten yani Kürdistan'ı kadine rame bir şey bin xet asker Fransız o vaş ki Ermeni biyar o manda Kürdistan manda Ermenistan چی بکیر اورفایی جو انتبه جو مراشش karşı یه harp کرد o آقای ما شیخ ماز ارزروم و سیواس شی مصطفی کمال حرکت کرد هو وری فرانسز اونیه ما دیو گره چنیو شی مصطفی کمال هو وری ین دستک کرد و پیریم بکش hemen انقدر ایر hata چو ونگ خود نکرد یو ده Kürdistan başurur وقتی harp çibe harp داعش Irak Musul girod
و حتی نزدی بغداد داعشی دولت عراق hemen bir خراب کرد مارشی کرکک گرود هیری دوریم امریکا و عراق و کردستان و می پیهد کردون ما تی بازار نکرد نیوا بو ای temsilci عراق ای temsilci امریکا وقتی که صدام مداعر شما سوز دا ما و هیری سر رو میوندد ما رفراندوم کن کرکک خانکین شنگال یا هیت دولت عربو گن یا هیت دولت کردستان گن حتی داعش اینین چی نکرد ایر داعش از رو پیری گرود اگر که ما بازار بک حتی اینکه نکرد اینکه ها دست داعش شده من دست داعش را گرود سه önce منو یعنی بازار نکرد توای نکرد هر کس وسیله خوب بری ناموس شرف ما karşı داعش چی بین حرب کرد گرود بهجه داعش خدیا عراق واسه عراق و herkes anayasa vonası ve herkes anayasa kabul bükür. Vakti tu anayasa kabul kerse gonte kerkürkra vej, gonte xanaqina vej, gonte şengalera vej. Yani az çiz kabul nikanı işte yo ihanet کرد او biz قهرمان او خدا توای چنیو میارک وون بو ورچی ور کرکük از هونج گجابیو Fuat Mahsum o meş dükkanı top yani civin bir. Fuat Mahsum aynen kadava. Hem yani kadepe tom kadro ucab yana kes tom kadro ucab vaki anayasa ver harp çi kadavati inkez ha an kadavuna herkes ve hone şir ceyhu. Tamam yaneke ho veri caz verna zaten razib yani av grubu yaneke verna razib caz ve tamam KDP zoniye nibin uca kabul kert. Khora in av cuar KDP ço niva yani Serok Barzani ve ihanetle karşıyayız ama Serok Barzani Amerika'yı da kastetti, dünyayı da kastetti, şudur budur. Fakat asıl Türkiye ما کرد یونا ملت جای ما وقت دشمن ما دشمن یک کد تنگونه دون ساره یر حقو گن ما دشمن ما کد تنگونه ماشین جیر یاردم کن او جره پی مافون که یا بزا ایخانت کن ما یا ما خوی ما ایخانت که خوی bu kadar. بله سپاس کنه از ما Amir Peni برنامه خود پروگرام خود از شما پیرن رضا سپاس کنه بمونه وشیده قال شما هر کس یا دقیق قال خویا پین یا زحمت کرم کن که سلیم uzun Ya kayımına peyen ezaf قال خویا پین باشه شاکی رینا ما چهار پوش ها بکر هر یو جرا نو پروگرام وشت ما یو جا و از ما احن تخمین نکرد یعنی دزا سلیم چریکایا اونا rahat بکر زازاکی خو ifade بکر و yani zaf keyif metiyorma و از وادن اونا devam بکر ماموستا زیاریو میچینیو یوسف زیار از اونو کرتی هو جادو fakat وانکر اپی دزا سلیم چریکایا گرونه خو بکر کیسر teşekkür ederim. Yani maşallah Kek Selim zav sakin. Valla da az hayran men daha sakin yer. Kek Selim çocuklar zav sakin. Zav sakin, zav nemir, zav edi kısaker. Az hayran men daha yani. Enem ki kek baran. Tisavuni, kek baran. Kaletu api. Evkirfeşa niyeti vatça hemen erji hürmet gena programı ke baş der basbiya jevi kena ku feyde ke ma rasna be goştaran xo û hêvîkena ku kirdî bişkê gava binecî va yewîtiyê xwe birazê belkî reyîrê serxwebûnê man nezdîktir bikere ez kêfweşa û şewişma hemine weş ê goştaran jî eşma yewî Mamosta Yusuf.
Ez hürmet keno hevalon xur. Şevka zaf weş ma derbaz bi kert. Ma epey istifade di hevalonla. Umut keno ki EKP ma میان ملت خودش پیزان خو قص کردش خو باتش خو دوام بک حرمت کنه شوش ما ویشم Seyit Han Çmasa. Kek selim tevj perid mend yani maslek gore raniştiş o kadar ama o merdum perid mend kala peyin bunu yani. Asas perid mend şey ne ol. Tamam. Ne de kala merdum perid mend kala peyin bunu hena holo. Seyit Han Kerem tızım ki. yani Zazaki tamam nüşteş belki az o kadar şama nüşten az o kadar ninüsanın yani nişken binüs ama haberdayış az aşkan ol haber bit. Fakat az kadar avun yani derd ma kerdum o dermon ma kerdum ünve. Çi vakti partiye kerdum çend düşman mara حس کرد سه خواب خواه حس کرد چه بو او وقت ما اشکن هر چی بک اینکه ما های وینین مثلا ما واج یو تی پارتی کرده هی یعنی وون ترک زاف هول تی وون ایران زاف هول تی وون ایران عراق سوریه Türkiye zafhola tezun. Eğer ki en kadar şiirse ma kişiyen, ma harakiyen ço hakmanidon ço vakt eğer ki ma va inin memleket ma işgal kürd ini kharab ma khwab holab ma en kadar çi bise ma her şey aşkın bikir. Zavsa spas kana yani asas hol greda Tüm Mamusta İsmail Beşikçi bun ya yok Kürdistan'ı Türkiye est ya da Irak est ya da Suriye est la yok Kürdistan Kurdun için yani raştani mekabın parti rekistırma Kurdun Kürdistan'ı yani yok kısmı Mamebaş Pierre yok kısmın Kurdun razaf kıymetun devletun kolonyalistun anca ay milletun binun yani ben ena psikolojiya düşmanatiya binati Kurdun magereka binati revadır. Hatta ne psikolojiya düşmanati binati Kurdun ena hasudi ve medariyum manişkeli persane uçare ser bekir. Kek baranıcı va asas bu başına şımara perspekir le vatmanı ben. Yani Kerkük vali yene karav. Meclisa yene kadest. Asker, leşker, sera heştay yani ben kontrol yene kadip yani yo jago ben kontrol tudo teslim yo millet yo kuvvet to hezo gayrib ken yani ene tinişken ene tarif bikir yani kek senin şunu kayavun anayasa yani çimen yani az göre yani her çizaf akardo yani vatıgo o klik yine ka Irak leşker Irak daveti Kerkük mekerden az halazı na bavariye dakıva Leşkeri Irak ne ameli Kerkük? Nüftaylı bir yeri Kerkük. Peki. Orada yani çare konsensüsü. Be konsensüs yo çare ma çiniyor. Ma mecbur ya bir kabul keni. Yuna yok Kürdistan çiniyor. Ma piyara nikinde Kürdistan'da ciyeni. Ma mecbur ya bir kabul bekeri. Az şmar zavsa fena spas kena. Temaşa kerda erciye. Mame peni bername xwe az zaf yani ke fweş biya muvaten 2 saat sini kanada bi 2 saat u 50 dakika bimanın weşiyede rol çarşamba bername may viruvate esto no bername de Brez Deniz Gündüz kana meman Brez Deniz Gündüz ma xabat ve şanxane vate sero sohbet bikeru inşallah rol çarşamba dışmama goşları keni bimanını veşiyedir. Tamam. Yani Çimoser. Çimoser. Hatırım şuma. Evet.